Pa ja mislim da sve počinje, svi moraju startati od sebe. Ako ti hoćeš ili ako osoba hoće da ju netko voli i respektira, mora prvo početi voliti i respektirati druge. Mislim da je to bila Janis Joplin, to vjerojatno mlađi ne znaju tko je to, koja je rekla da ljubav koju daješ je ljubav koju dobiješ. Dakle, ne možeš samo uzimati, a da ne daš. I to je, ja mislim, osnovno pravilo tolerancije i osnovno pravilo bilo kakvog ljudskog ponašanja. Kdo je kontaktот od gospodina Pirko, od gospodina Dušan Petričič, koji je автор na ovoj ilustraciji na Bušava. Tukaj 3 dena razmislil, što da pravim. Četvrti dен, ko ga mu pišem, za 59 minuti mi odgovori nazad. I jeme smo pomoci od mesec dena tukaj, so tolerancija, koja nikogaš ne bi bila poveki potrebna. Mirko Ilić. A few years ago, a young man called me and asked me if he can use that image for skateboard. And I said yes. And the Americans did. How much did that cost? 5 skateboards. He was a little bit in shock, and this is how that look on skateboards. I didn't ask for money. This is now important. Sometimes money cannot pay you. Good feeling. Izjava najpoznatijeg rasiste i to su ovih 14 riječi. Kad god piše 14, govori se o ovom. Добро е што на ова предавање и на идните понатамо верувам, полициските службеници ќе имаат можност да ги научат значењето од овие символи во одредени ситуации при настани каде што имаме нарушување на јавниот ред од зголемен обем, ќе можат овие символи да ги препознаат и на тој начин превентивно да забележат одредена реакција која преку овие символи ќе им се најави. Tako da zakoračiti u nepoznato je relativno jednostavno, jer u toj nepoznanici ili u toj formuli sa jednom nepoznanicom, jedna stvar je vjerojatno poznata, a to si ti. I ako osoba vjeruje u sebe, drugo će se desiti. Ako osoba ne vjeruje u sebe, najčešće ne izlazi ni iz stana, a kamoli ili iz sobe, a kamoli nešto više. Prema tome, napraviti taj iskorak, otvoriti si vrata za bilo ko je uvijek lijepo. Samo treba bacati mrvice iza da se znate vratiti ako vam se ne sviđa. Што ја носиме оваа изложба по Скопје на тема која што денеска станува се побитна како што поминува времето. Темата на толеранција е едноставна и малце покомплицирана како повеќе размислуваме,